Hayırlı gün kızlar, okurmanlarım. Osындай çeburekin retseptini sunamын. Videonu soňuna şeň görüp, kommentariýa жазып, like basyp ketiniźler. Videoma, kanalyma tirkelip goýuňuzlar. Öýte dämli, öýte soçny bolup çykkan çeburekin retseptini sunamын. Kabul alıňızlar. Mene ben daýynda barym. Aslında reseptini жазıp ketýän 2 gramdan goskan. Bäri jardy gramdan ýegirde etseňizler jardy gasyk tuz köpürek jasasaňyzlar köpürek gosasızlar kilogramda etip. Men az pişirdim. Ben tuzga kipet koydum. Kaynagan su. Osunu ayrastırıp alamın. Tuzu yerim gerek. Sodan yem mayonez koysam bir çayını kaşık. Masayla koysamız. Basıp aldım endi. Jomurtka. Suyuk may. Bir jarym sağa başka. Endi jardy. Endi pilkamit ayrastırıp jaman kaynap turgan suwuňyzy bir şerden gosyp pilka bilen ayrastyramiz. Nasıl iyi kangaşı iyimiz. Mene yukarı kaldı. Sen basıp. Jaksap kandyryp alamyz. Nanda kançalıklı köp basıp iýleseňiz, şonçalykly elastiçni ädem bolup çygat. Endi jardy kilogram farş mende ýerde. Jardy kilogram farş, 2 piyaz, saktap turaýmyz. Eğer köpürek isteseňizler 1 kilogramga jardy kilogram piyaz kossaňyzlar da jeter. Saktap turap alam. Piyazımız.
Osayla salamız. Dämliğe garay barış. Toz salamiz jarty kaşık çayına hoş geldin. Endi osunu jaksaptırıp aralastırabız. Videoma gelip gitti. Masayla jaksap tuzu burçun jaksap aralastırıp alamiz. Жарық бар. Aralastırıp bolduq. Endi çebirekimiz isteymiz. Osayla jaksaptırıp ozonga besip alamız. Osuna kişilikte koyup alamız. Andan mayonez kosup ilegenim. Ertеңде kalsa 1-2 жыл katıp ketip kalmaydı. Жұмсақтан кішкене ұстап тұрады. Osayla çayını endi isteyeyim. Osayla farşını жазып öktеп вилкамен шет-шетін басып шығамыз. Osayla. Mana osay болып шықты. Енді газға түсіп, osayla қайнап тұрған майға пісіргенде жарить дейміз, қуырамыз. Пісті. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Өте керемет болып шықты. Не болып шықты? Хрустящий, жұмсақ, сондай болып шықты. Істеуге кеңес беремін. Келесі видео шыққанша қош сау болып тұрыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Істеп көруге кеңес беремін. Өте керемет болып